mayam khudumjeri impact tv na paringa na sindokcheri ba Khangminashi Manipur gi thora masibu meeting tabil mayam puno ko han makada ana sambal ramadram nokcheri ngasisu mayam gi damakta yamna special loiba guest amakha puduna lakcheri mahak masamak se koi this differently able ne haina ina lejaba taraga so have tare mahak ki punsi la have tare koi able to oiba mi singna have di tawngam daba adugum thabak thoram mayam amakha pangthok tuna hojik fawba lai ba duma mishek amaka ki wari ninga se koi lijekadori base 2013 amasung 2015 de pangthok ke ba 2 times national powerlifting championship in the Indian Blind Sports Association na singi ba sida ko gi tongan ba mana mathum kya fang bikra ba amasung ko gi non disabled category de have tare national junior powerlifting championship 2014 da so kind of bronze medal fangna na academic ki line da so mahak masama ko gi MA political science loy ba na UGC na law ba ko gi net examination se qualified tor ba dugumba yamna thedok hendok na miyam marata sing thana da have tare ko gi yamna chang thok ba dugumba misek amaka kene ko ni si una jaga dor bese. Ladies and gentlemen, without further ado, please welcome to Mr. Khwairakpam Budinanda Singh. Budinanda, welcome to the show. Yamna nuwaisai aduga ahanba maktada Impact TV gi sigi Khangminashi Manipur sida yeminari bechi no puno bu Khwairakpam Budinanda ihalani ko no fundok cheri aduga Impact TV gi yawi ba staff sing amadi akhoi inapta ne chinna lebiriba brother bu ihana kai khumna ba mari harau fundok cheri ya nungaise Budinanda gi khoi punsi wari se bataraga ai akhoina sum faktok tuni yengzaruba matamda angat pa amasu fawbada natana have tare khoi gi yamna su khangning ba mayam khak lei have tare ngasi de khoi gi che now unadana unaringai sida have tare ko khoi le ma khangja hoge Budinanda khoi mamang ahan bagi khoi gi thoram se hogdo poina khoi na khangjaning basi de Budinanda gi academic se lak tringai sida sports ki career rom da hana lak chaninge ahan da Budinanda khoi na khangjaning base koina powerlifting sanarak pase matau karamna kamaina horaki gi have da hana takpi masigi event se yamna nungai ba event nama khangni powerlifting se ado ICD isa ihan hanai di powerlifting gi career se ai adom changchining ba se han ba di sungai mak leite hai tare sports as a career oi ba gi choose on the options on the ai cam leite ado bu angang oiringe gi khungam gi punsi hai ba si de dum chen chonga sanarakpa aduga mukna sanarakpa adigi kangjai sanarakpa haibasi akhui khungam da leiba ngang singi oinadi yamna common no practice amakakni masisi aduna ai se adum ai adugi makha da ye se isa ki physical strain ti adum leizaba physical strain ti adum leizara kan sida aduga ai se karam event ta changa faduino haibu di ai isa gi oinadi knowledge leizada adio adugi matum ne se blind school ai tail gi blind school se sida ai matam doi class 10 tamzari class 10 tam matam sida ai koi gi school sida invitation amakak lakpa ai this maina National Powerlifting Association for the Blind sigi koi dari de legacy organization sin koi gi smain to dana national championship ama organize tawni hai magi notification se koi school da loina tharak pa hai ta school sina ado school sida koi gi players se some trial tawna na ba koi gi headmistress na matam da gi headmistress se wai druga haina druga pati ma se ko mana headmistress oye ma se khagem phali da gini yam sibai koi gi blind yam na luna thoba adu kaktana tana mangon da yam na akoi gi thabak tawsarga matam dai satisfaction ama fangjaba oza makak ne ba magi throughout her life she completely dedicated tawraga akoi si ngasi fawgi stage se mana uplift tawram bani hai tare aduna adudagi mana akoi se akoi nupa masam taramuk trial tawe akoi se yam no ning matam do akoi se khumalam phakta akoi oza singna akoi blind satra tara se puraga chatla kan sida matam do ki the strong man of Manipur hai na khangna ba oza Ravindra thaina gi akoi gi mas power lifter phawbo mani hoje ma se keno da khumalam phakta leibani ma se yaskida adigi mana akoi myam se loina level laga squatting se akoi se 16 time 3 set to hol le 16 times se 3 set to hon maga sida akoi se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯀꯤꯆꯟ ꯆꯠꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ 9ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯧꯕ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ 2 times ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯒꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 2013 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2015 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ 2014 ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯗꯤꯅꯟꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 2014 ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯎꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯎꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯨꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯒꯤꯗ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯋꯦꯠ 56 ꯈꯛ ꯂꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯁꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯊꯤꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯀꯣꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ 50 kg ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ 120 ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ too many difference ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ why not others lifter ꯍꯥꯏ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ automatically ꯀꯩꯅꯣꯝꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ khitang khenana tawba ngam targadi then adu targadi I say over marathon dia amtangdi laiba ngini na khanwa heta adu matam adu da January tha da ni madu pangthok pase ya nung si matam da I say competition du gi chatna namba akoi blind gi da di akoi gi school gi ozana loi puthok pi ba expenditures adagi ai fare chana ba thang even costume phawa akoi school gi level da loi na tawbani ba maram nei the school gi represent tawbani na while nasai gi norman gi da lak pa kan de ai state gi representative on greva adu kan da di every fare gi oigira diet oigira adu costume oigira isa gi self na to oigreva adu kan sida ai di family background so hana de dum phattabani na ai chatti channinga ga chatpa ngamoidra hana ai wakhal khalle adu bo to ai na ai oza sing dei phajana request tawe ai khoi blind gi oza sing hai tar ai na oza please asi ai bu thabiyo I will give my best performance aduna ai blind society se si mafam sida ai uplift toke hai ba kan sida ko oza haziki wai drugapati cinema na tabir kan sida okay go ahead nang chalo aduga nangi awana pa sai bungo aigi salary de gi ai angam bakra di toke nang full di high ga no na ma honestly no mai ngon da dum high adu kan da ma na to ga is thabi bne tar himachal da ni matam se himachal pradesh da event se pang thoya event se ai se akoi se do the 4 days like 4 days akoi se camp to raga lai mafam sida adu kan sida ai se 3 days ta tai ahobu na mi da ai ta de numi humni su da ta ba kan sida ai se khwai de gi daw ya bam na numi tu da I Himachal Pradesh ke chief minister se la aina event show to bukan sida mokoi plan la khang de organizer du gi plan la khang de sumaina blind ama yawi au mar ga thang pa la ibani aduna chief minister da show to se hai gi mo gi intention ama labor di khang de ko adu do ai du mai to da shame ni mamang da tawe bukan sida every top mayam sing sina ai gi chai se udawagi chai se pair ga ina chang ga thangada na bagi ai gi chai se thamma ga ina thangada na bagi to bukan sida clapping sai thanga tringai de ho re ba moi mayam gi adi moi man crowd ki acceptance to angona adu kan da ai se nungai ba hai tare punsida aina matam da ai se deadlift hai tare ko smai phamma ga ai chingkhat pa se deadlift se matam da ai 150 kg se deadlift to ngam de adu but to 180 kg deadlift to because of the people support side people's ki inspiration do nai ngon da confidence am automatically build hola kan se dai manungi power do na ai 180 kg thangala that was very surprise moment for me and aduga even the
chief minister yang anoi man I want to help our cancer good boy keep going on hairam banusina ade judges me hamduna ka o white flag ka to loya thangale hai manga makna ai di ure akoi coaching chaminari ba myam singduna ka loina on the highway vai tai adu matam ne so ma koi na so I da I say nang purak pagi main pa nang hai ko because of you we get success society or ni celebrate dan powerlifting federation na makoi da accept yam to ba thagat pi ba adigi puri ba course me am du mamai pa harau matam da yam oi che ta isu feeling very excited during that day yam no ngai da koi sigi wari se ta zo matam da da koi national championship to da hai da koi gi powerlifting khatang to bi ba nat ta bi da da koi gi u ba gi shakti wala ba du mi mayam se represent to wir kan da moi gi status moi gi ability to so koi na budinandana koi na lift to bi ba ne ha se wa from impact gi ma kari tham se ge makha ta koi na khangzaning ba as a powerlifter roina I support lifters una zan ngam yang kui robina I want to so Paris me am khak lei bai tar nan da khoina muksi gi budin zan una ringai tanja se khoina lokjara kan da as a layman da moi na de khoina khang da ba se khoini body builder hai ba ma lai re power lifter hai ba ma lai weight lifting hai ba ma lai re ahum se category ahum se khoi chak ma na boi na da mai sum khan ba hai because it all starts from the gym itself natra adina sigi matang da tar budin da la ko matam da khoi sigi difference ahum se sigi am tang kitang elaborate toral hai bi rom ado masi ai gi Adam I obviously knowledge Adam Haizage Adam me atopagi different perspectives to learn when kale but masina universal acceptance oi buto ya Adam Haizage tar masike na powerlifting se khoi mas power game ne masik da su akhina power gi oi power se kadai de gain to the ge ha kan se akhina gym the practice toraga akhoi makhan makha ge exercise ke amount toraga power se gain to doine likewise aduga weightlifting da su masigi power se require adum oigeneba plus ngasai ge akhoi bodybuilding da su madubu ahum sigi khenabadi kaigino haba kan sida akhoi kaino powerlifting da di akhoi se repeat thangat pagi matho ke shuta deba akhoi dadi habadi kaigino ha kan sida akhoi di muscle gain dong na ba to na deba akhoi di only gaining powers ki ne power phang na ba hona bane na akhoi dadi hanjin thangat pagi matho ke shuta deba akhoi gi di weight to yam lum na thangat pangam ba adu khakta ne akhoi na thangali se one time khakta ne adu akhoi bodybuilding in now singi oina di makoi na tawis kana makoi targeting area du da pan di fawba repeated adum tawraga leibane weight increase tawraga adum tawraga leibane and then plus adu kan di kaino tawga da hai kan sida body structure sisu ka akhoi powerlifting tawba mi amaga and then plus bodybuilding tawba amaga su khena gane akhoi da na mi se kitang fat ki saruk se expose tawraga u gane ba mado masamak ti fatty na teba my fat che energy da kuta ta convert to ngam ba fat ne adu ma gi body composition yeng tar ga su ma se fat akhoi fatty oibo product poaching che koi meat ta dum kitang haidi appearance ta ko adum display to ga lai ne ba adu madu gi fat che kamai to fat no have kan se anytime converted into energy to unthok ngam ba fat ne but nasai gi akhoi gi power bodybuilding gi chinau sing da de edo ga da ha kan se adu gi fat ching do makoi da de absence or ne ba maram di kai na mo gi manung gi masculine noi ba shape che si thorok na hona ba da nasai adu gi fat ching do u ba phangoi but to asom da soi khoi power weightlifting da su chap mani weightlifting da na akhoi gi oi ba structure se amu makoi da mo kitang absence or ne ba makoi da di kai na ha kan se da makoi gi competitive level se akhoi miyam na su du unare even ani dan clean and jack sneeze kani makoi di ani si da compete tong ga doini yam na wang na hen thangat pa se adu powerlifting ga changak pa tar ge de khoina to do se 3 items ne ahan bada koi squat legani adigi ani subada bench press legani ahum subada deadlift legani masi da su akhoi gi oina di equip and unequip haina khaidok chagani equip haiba sina koi gi costume gumba bell gumba phasana ningthina pharaga tongana koi gi tongan ba costume je loina singer ga tawba sina koi gi equip ta chingani ba mari extra magi kaino costume ga singer ga tawba sina adu unequip haiba sina pura natural aigi own strength da tawba hai dare own strength da without si khu da ge yet rubber yaw da ba and then bell farga su bell not too much supportive aduga costume ga se ai squat costume ga se set da bi pura natural loina tawba se si da na koina kaino oigeni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ unequipped ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯅꯦꯖ ꯑꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯖꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯅꯦꯖꯀ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯖꯛꯇ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯋꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯖꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯋꯦꯠ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯨꯙꯤꯅꯟꯗꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯕꯨꯙꯤꯅꯟꯗꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒ ꯏꯊꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯔꯥꯙꯥꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥꯒꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯁꯅꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯦ ꯃꯃꯤꯠ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯦ 5ꯅꯤ ꯑꯗꯨ 5ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯋꯥꯔꯗꯁ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯕꯨꯙꯤꯅꯟꯗ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯨꯃꯤ ꯄꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯖꯨꯃꯦꯗꯒꯤ ꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯖꯗꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯥꯏ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯥꯏꯗꯜ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯥꯏꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯌꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯂꯣꯇ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯐ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯩꯁా ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯝꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯊꯂꯦꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯡ ꯖꯝꯞ ꯆꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯄꯨꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯚꯂꯤꯟ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯒꯣꯜड ꯃꯦꯗꯂꯤꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯥꯎꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯒꯣꯜड ꯃꯦꯗꯜꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 20 ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ both apart from powerlifting and athletic events moi anise join tawraga haitare 6 silver gumba 2 bronze gumba sumai lerangani agi career sports ki careers adugi mathanda aise government idol blind school da matric thare 2014 da after completing matric loira kan sida matric hek loir haidokpaga akoi school si oina khwaidagi wangba satra se akoi ki board na laisam nirmal case award haina amale case award se makhoi na ngon su pibire yam case ti yam de but tawu the minus student na board tagi the minus award ka phangwa se feeling very excited encouragement I want the nungai oda haitare dom nungai encouragement adum phanga leibudo I being a disabled persons kana gumbana ai sibu thogat piri kana gumbana inkat piri haiga manung de thanda yam nungai so mingon da express to na the ko sigi nungai ba se and then adui mathang da I say for class 11 and 12 say is a modern higher secondary school that tame modern higher secondary school de koi ki blind school nate as a normal higher secondary school venina during that day I also faced a lot numerous issues my on the thing again I very ke no consider matam da is kamai to ke consider koi ki blind home aina malai blind school din natre masi home sida ai lay laibase makoina piri se koida laibagi facility khatne ba aduga chaba thakpa thongbai sana loi to bodoine
life ki struggle se class 11 dagi hawe ta haise life ki complete ide independence oina na ba individual in separating from the parents adagi school dagi dum thadora kan si dang sai gi nangi punsi si nang semjaru ro pra inthoro ko da mon da ai gi riksi isa gi on oira ko do adu kan da yamna ki ye da so haile ki risina kai no ha kan si da na sai society gi lai river stigmatizations adagi plus agu mokogi sense of ignorance me among ma ko society da adum hosu so dum lai ri dana adu ki ba ha dai ade akoina adum bazar ga chatlasu udaba se kidawai puthore ino go gumba haiba go sumaina du gumba laibani na du dagi yamna ki bi sada but tabu ai study se makha taw da ya de na ai class 11 and 12 mafam adu da tamni aduga but normal and normal students me am ga tamni adu da di class 12 ke exam se ai kwai dagi magwang ba arts ki satra school gi oi bangam khiwa in 2016 da adu da so ai meritorious award of the year 2016 model higher secondary school da gi da maina phang se ki tar after graduation time da di kamai ai se Oriental college da dum tore Oriental college graduation matam da di yang nungai hai ta adu da na khitan ai sing sai school da gi thokla ga hek thang na school da tam hek thang na college ani bai nam tam ise ai gi graduation ai gi class ai gi 6 da gi na ai graduation gi life si di ta el gi boundary da dum lai lai bai se da dum ai di blind school da gi dum modern higher secondary school then Oriental college no mai na dum tawre la di college matam ka ri ngai matam sida 2017 da mo aise kamai to ka kan sida akhui blind mayam sing gi thoi hen ta na ba award ama khak le lifelong government memorial award haina masi se akhui pabung na ba ki show yung akhui gi kaino gi nung gi doctor phauba padmashri award se mana pibi bane mana pibi ba award se mana kai akhui gi blind sing ma se masa gi oina so disabled person sing se kitan concern oi je ma sa sing se adana magi lyrics sing da so magi activities sing da so khoi myam mang da mami tar ga le hoje hoje phauba ado mana magi mama lai ki to mama si maming da lifelong government hari se si maming da mana donate to the award masi gi award se karamba blind the pig da ge ha kan se da those who are doing very excellent yam excellent oiba karamba da no ha kan education yaurgani sports yaurani cultural activities mayam and others extra curriculum activities mayam sidai koi se excellent oiba ngamba mi du da pi bane adu kan da mo koi se board member se 2017 da pham me board member pham kan se issue application se thajil le ai se thajil ro isra khan bane ati tar se somehow apply to ge no need to worried about selection or not selected and adugi wakhanda gon da kem khanda bi dai dum thajil le ai ge activities mayam adigi school la ne ki life adigi then modern higher secondary school la tambagi life and my sports career loina mention tor kan thajil kan sida moi board member na ama toina ngon da pire award se yamna nungai life ta to maina blind amana khoi mayam marak sida lai ro blind amana ko mai phang ba ai se ko is a very prestigious award in khale is so hazir se pause dum oil le sigi akoi punsi wari taza matam da hai tare ngasi di akoina su habidi mitmang da su lai re ko ngasi akoina su khangje ba se the reason why people not call this disabled people as a disabled culture see maram gi so differently able haidina hojik haido krise habidi moina ngam da ka shu leite have tar mi amana normal oba mi ama khakna able to oba mi ama khakna ngam madagi chang dagi hena adumaina ko gi differently able things and loina adumaina uthorak pase sigi sisu yamna keno ma ka oi haidar ko gi yamna so inspiration ma ka oi haidar and you becoming the beacon of hope haidar for everyone yamna ngai se wari ma khata ko ina ina khangzening base ko gi powerlifting have tar ko sports ki careers as ko gi within the jam first na sanction bi future plan ne kai kai le bi sigi ta future se ai hoji ai ge player gi kano ai sanajage have competition thoke have de hojik lai try param dai no hojik khanjari se kaino ha kan sida akoi gi blind students sing se blind gi players sing se develop yam tong ni kai gi no ha kan sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦ ꯖꯤꯝꯗ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯤꯖꯔ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯦꯕꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯪꯒꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯖꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯗꯣꯁ ꯍꯨ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ interested to going to competitions ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯗ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ absence of mobilities ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ barriers ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯤꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ join ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯕꯤꯕꯁꯨ ꯍꯩꯔꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ dealing ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ interact ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ instructor-ꯗꯨꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯣꯏꯕ even ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯥꯎꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ experience ꯃꯣꯏꯅ through tꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ experience ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯗꯦ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅꯒ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯝꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯨꯙꯤꯅꯟꯗꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯨꯙꯤꯅꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ 2021ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯨꯙꯤꯅꯟꯗꯁꯦ MA ꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ UGC ꯅꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯈꯤꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯕꯀꯣ ꯕꯨꯙꯤꯅꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ questionable ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ even ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ but ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ there are a lot of people those who have multi talented ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ just ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ being a blind persons I also can do like you did ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ exemplary ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ exemplary ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ willꯗꯨ strong ꯑꯣꯏꯃꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ achieve ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯊꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯖꯔꯛꯄ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯅꯪꯁꯦ
kamain torino nang se yamna kaino very talented oi budi but udra nang kamai lai pari no kha kamai na gym da practice tawi kai smaina hang poi manava sing se aina lai pa phom da su pusili adu kan sida ai gym practice so phom da su pusili and third day da dia koi chak saminar ga ai close friend all le so in high tar after mana su magi moment mang ura kan da experience to jara kan da see what they are not different from us kind of color ganda I gaman I kind of color ganda makoy na ngon naga as I am nungai budi nang nang si I na chak video do ni kai moy na dumai na to wi mano so yam yaw ga tar punsi dai tar not only achievements ka tang na video you also plays a major role in educating the general masses about the differently able person having it tawdi nungai de budi makha ta na makoy na khangjining buse koi gi ngasi faw ba dai tar ga koi gi academic line se changjalak ma tam da koi na koi gi manipur gi na khwadi wang ba koi gi mahi tangam sang manipur university tamak pa tongan ba college sing sida koi na koi gi able person payam sing siga muk loin mak familiar kan da bench under familiar kan da sumaina tam kan da tongan ba achievement mayam tongan ba koi gi like should academic ki oi ba dugum sumaina khong changjalak ma tam se kari awan nungai ga di thengna bi gi experiences tambi difficulties the masing thingam re adi akhoi gi punsi da haita re ngasai gi ai gi oiba nung gi ma phudo ga ina chachabani na problem de dum thengni adu to ai se amain to gi ha ba kan si da pi ngai punsi da gi ai se dum mak thengna ba hore ai gi mit si di pok pa da gi urak ta bani na ai si mana pok pa da gi urak ta bani na ai se hek u da ba da gi hauna ai awa se dum phang ga lai ai gi schooling se kadai da tor kha kan sta han bai gi schooling se Bliss Academy in Phal ne matam 2001 2 3 4 5 6 so ai se school se yamna maming chat pe school ne aduna ai di mafam du dai se kamai na tamake ha ba kan sida kungang da pok pani na aduga ima ipa sing se akhoi da haitare akhoi chilni naw se u da wangak da ani ga yauksin mani na makoi gi pukning da u da wana kai do da gi ha se hazik fa question to raga lay aduna kai do ga ha kan sida adum makoi gi wakal da gi makoi gi extra makoi parents am gi duty se makoi gi ingon da dutiful oirak tre because of my disabilities haitare ga di kai na ka makoi gi ai gi yamba ani lay yamba ni samadi lay ki try ai yamba ni sida hena makoi dutiful question grab hai bodi kai na kan sida ai khoi da di makoi gi hope lay tre aduna hope lay to ni na ai se kamai to ga ha kan sida ai se orphan home da thamme ai hope home imphal hai masi se khoi gi nupa nilvir haina nupa ma khana tawbani yamna nungsi ai ge education career se mana hoduk pirak panai tai bla ai se adudagi Bliss Academy sida ai se orphan na moina orphan gi minglo ai se tam ge tai ado I was feeling very sad I did having my parents I become an orphan I my fa laina kidogi I say orphan oi na kana no my I ngai dagi hauna si question se I want to set of the whole because kai na kan sida orphan home the later bani na I say isana I myself declare that I'm an orphan dum declare to thoi isana adu kan the feeling very sad poiki adu kan da I say Bliss Academy da I say tamba ho kan sida matam da su I say very excellent student oina osa ma yamna dum low we I say makoi na pirak pa every tax khuding mak matam da ngam na ba lo khona khiu khona ba se ai kamai to ga have kan sida vision relate to bani na class 1 2 3 ga se khoi rhymes kum se action to ga tam mi dana action to ga tam bani na kamai to ga have kan sida ai khoi class 1 tam mi ngai de ni matam da yo se po ko de kai gi no in se ko de se high consider that incident stuck I ngon da yamna hard oi ba yamna shock chat pa incident ama oi gi matam do kai khoi gi class 1 da yaw ba 1 2 3 4 5 once I got a face alive to wa masi gi poem si fa wai haji phong ning sing yo poem se miss amana I miss the mami panjar yam thai te do miss amana mana action ni acting to ga tak pa I di acting no follow to so ngam da because of I gi vision do lai da gi ni ko matam da ngam da adu kan se oza sne ngone yam te chai hai ta yam te chai kan se da I se yam no mai te hai ta matam da I se yam set oi pukning da yam even
during that day I was adum class suti thar phaw hande aduga magi wahai ama ina yam pin da bai tare nang nami udraga kaidogi lai tambasi school la lai no this school is very prestigious school oiba institute ama khagni na kaidogi sida tammi no magi si word che like for same words in on the ma high sentences to simak ne I want to strike the roga leibase adum magi adu yo hai do adum hai tare aina matam chupa da dum ningsing hai tare every institution when I ever move tau kanda magi hai se dum ningsing ye bai mon adu yam hard to ge adu matam da ai se ma school da ai se first term in second term in second term the exam se masi lor kanda makha ta na mafam da tam gi de makha ta na mafam se tam gi tra khan se dai ai makha ta na adum ai ko gi school khun gi da level school ama agape children junior high school ina madu da ai matam khra tami madu da na mo kyam nungai gi ha khan se da ai ko gi locality na to oi bani na makoi sing sina ai ko gi this ai gi disadvantage loin khangye aduna oza sing sina ai se exam thaw matam da angan mo phom da phaman ba yam nung se ai gi khung gi oza sing do yam na fe moi da ai yam na gratitude uning hai di makoi ni special concern to we do ngonda moi na ngonda question bi ga tambi hai ban na tam ade buddhicity is a very excellent child ni madi aduna magi se magi apamba desire sing se khina pibi ga da wani khaina adumai to bi ga extra time ga pibi ga moi fadani ihan gi matam da adu gi hek mathang da ai se adum adjustable oiraktre ba moi mayam because I give vision se day by day I'm losing my vision vision je dum lose or panena moi ga ai ga adjustable oirakta ba aina changmu matam da classroom da pochai thengjin ba pota yam thu incident mayam ma adu gi se yum da aina it is better to stop my further education na khala yum na lai gre to pana phare ya kan si adu kan si ta kamai to ya kan sa khoi khun da ma mi udo no pa ma lai mana khoi yum si da changa kan si da ekdam mana blind school gi wari ji lirak pa ta adu da kan da di ai se ta pra dream world la chat pa gi mong da tor pa hai ta say I myself suffer from blindness adu taw tar ga su ngasai gi activities me am blind gi tawiba mayam se mana lir pa kan da de ngon da di ai su matam da gi mind je blank jat ki bai tar kai no su blind man bu taw ngam ra ne kan ai wakhal da ai na hana ngam nge khalam ba se blind man metric tha ngam ra ne ga se ai gi question ne si se ai di ai sam oiser ga su ngasai gi system du da ai changu da bani na adu kan da ai se kaman to ga kan se mana wari libi ram da gi ai se changre header blind school sida madu na min tuning singi 14 June Wednesday no mini 2010 asida ai se blind school da changin the first time when I entrance in the gate of blind school gi world blind school gi get in the first time entrance to what no mid ne no mid is so call that today it's nasi maksudum I celebrate the day when I enter adu gi na chala po ko dinga idum celebrate to ya ajik sudum to kata bi dagi Manipur University lak gi wari adagi ai se blind school ta ek changba kan si ya adu da aina thengna ba experience lairami ba mayam se blind nga tane wa akoi kambu nga tane ai gi maro ai gi ichil inau adagi ichi ichil nga tane wa lairami se adu gi world si dai se no ma khatam dai ba se yam irritating oibudo irritating oibasina kai na kan sida akoi blind ni mi se hek theng bada ma gani ba magi masak magi mai thong akoi di nupa ma sem ne ko haijari se nupa ma sem ni pai snang na sa phai ne na mai pa iko na sak pa se na ton se tum mi na ton se sangi gan akoi ma sab se loi ma ne ma na ba se moi di akoi gi blind ni nature ni ba si se adu aina khangja da ba gi aina makoi akoi mayam ga leimina da bagi adugi nature da ngon da haina da bai tare irritating oibodo ama se la ga mai da pai ama se la ga da ma ba to si da ai kani moi na to ri su kai ni thanda sum khalak pa no but numi khum ni su kan da di ai na su mi ato ba da to ba hore ba same system se kai gi na ga da masi de khoi gi nature oi la ga lai rom ba do adu kan da khoi mayam se dum nuksi na lai ni hai tare ma phom du da khoi se campus ama du da yam na nungai na chaba thakpa adagi shagi fisha mai sana loina tawse adu yamna nungaina tawi hai tare aduna khoina phi phoba kan da yamna nungai wari hai tare akhoi sinse phi se pare
ꯁꯥꯅ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯗꯣ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯁꯦ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯨꯍꯟꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯁꯨꯍꯟꯍꯟꯗꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯈꯛ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯨ ꯍꯪꯗꯕ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯚ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯟꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ critical analysis ꯑꯃ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯧ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ मासे वखन नुंगाई मंददना थर्ड डे द मासे अमुक लाएबको सेम प्रैक्टिस टू सेम तौब कानसिदा माना अमु अखोई ओजादा हंगा कानसिदा अखोई ओजाना यम नाने एक्सप्लेन तौबिरा जाने को अदु कानदा माना अखोई म्यामने मिठाई लेरम दाई यामना आइदि मागी critical analysis ama mathanda observation tawraga mathanda adum sagat kibado ado hanga kana mangonda ngasagi mangonda clear oirakpa ma lakpadu da yam harauzawa jani wanda numito mithai leirami akhoi gi injang hausu pijar yam ngai taja matamda ado mamangi akhoi conversation before this the talk hai taraga budinandana ji akhoi da ji tongan facilities kumba mayam makha akhoi gi Delhi University da especially for blind people adagi construction work to so tongan ba mayam ga haibi gi ngasai ado I know ji khangjaning ba je akhoi gi Manipur as a whole da yengba matam da itar differently able persons sing gi magi present status se si kadai da lei na khan bi budinandagi motoina hoji ke akhoi Manipur state sida leiriba akhoi gi Marui government piriba facility sings masigi matang noina haije masigi kari no hai matam da akhoi gi khudam moina har kan sida government tori sida akhoi gi chafu pa thawse ngatang gi oina immediate ngatang gi oina akhoi gi chafu pa thaw ngak pado adu gi system mong da ne tori se permanent solutions ama nati masi akhoi gi piriba facility sings khudam moina har kan sida akhoi gi public buildings sing mayama government gi public buildings mayama lady and then also private buildings ama mayama akhoi gi Impal sida mayama saraga leiri ado akhoi sari bai china sing building construction tawba matanda akhoi masigi building su china disabled person sing na chatpa yagadra ne ngamgadra ne have se question ama tawde masi tawdriba gi maram se kari no have kan sida ai gi masi perspectives ni kari no have kan sida makoina akhoi gi leiriba society sida leiriba different kinds of people sai tar ko akhoi gi people makhal sing se makoina ke dom so analyze to bi gi mami se adum taraga lei kai gi no ha kan sida from the beginning of the human society human civilizations disabilities have a sidia adum involved torga la ine asi kai gi no ha ba kan sida akhoi adum by birth natraga su by accident oi bi hai aduga by kainong kan sida Helen epidemics ki matang da su laina achoba manaraga akhoi gi disable oi ba su yai Kudamoin har kan sida Indian Army da leiriba Manipur gi sipai da leiriba police service toriba MR toriba mayam sing se makoi war ama da makong chokrati mo disable adum chingye locomotor disable makoi job gitrati makoi so disable adum chingye aduna ngasai gi akhoi mayam sing sina sideline adum toraga leiba haidare disabled sing se adum haidare akhoi population yam da bana ka khangre aduga public display wat pagira khangde awareness wat pagira khangde ngasai gi every khunai sida tawpa thaba khuding makta makoi gi jaga je su da ba haidare udri se kai gi no ha kan sida akhoi gi lack of people awareness ne na aina khalle kai gi no ha ba kan sida akhoi ngasi na disabled gi wari natraga awareness pi ra kan sida disabled gi wari sa adugu manna ta ba ina se akhoi ma se part of human society ni haina akoina lowa ma change ba yazaba ma change masida di ni khuding na yara kan sida yara pataraga di masi akoina every policy maker sing na every public building sari ba sing sina ngasai gi adugi posting se moina wakal loksing le kan de sumso soina na hapakani ba ahan bada khunai sida leiriba ni khuding mangna accept to bi ba ma change ba karmaina accept to goda no have kan sida they are also a part of our society I will say si he oira kan da ne akoi nungai rak tu se hojik akoi Manipur da accept sung to gi kana gumana tawi haiwe yai no tawna te mado tawba sungna na te tawba targeti akoi gi public ta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗꯁꯨ ꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ disabled people are also a part of our society they are also a human being so they have a right to exercise atom makhoi full swing da mi ama oibagi hingbagi hak to right to life se makhoi sing so loin lay haiba se si loina khang understand taw targadi akhoi gi economic right political rights social rights loina phanggadoine pa adu si mayam se phangge hai targadi laiminariba non disabled people sing accept of you ma changi si si tawira kan dai khoi sing sai ge khoi different rights mayam se khoi na fully enjoy to ngam doine mane habide khoi su sana bm se leidana habide vote hada matam da katang differently able mayam se samas ki mapan da vote khoi gi voting booth to do ina pusalakpa atai gi matam da di the rest of the 5 years they dum ignore to ga thami se khoi na u da bana te bana sumai to bose amna su nungai te ha da khoi amna su powerful oiba message sama kak so khoi bidin da hauzik pibiri khoi gi conversation ki makha tar khoi na si gi opportunities se lawra kan da budinandana khoi gi concerned authorities sing se hai tar ko sigi especially governments that hai tar sigi status of the khoi gi differently able persons sing sigi magi status sig kitang uplift tong na bagi damakta kari message ti havini edo han da khoi manipur government hazika BJP led government se kitang thaganing yamna di na te ga thaganing gi reason se kai gi no ha kan sida they were concerned about disabled peoples idea masi se koina khudam oina so thum ui ko kai gi no ha kan sida manipur government gi chief minister berin nan leader oina la ko matam sida koi new policy am ga law thok thana ka chief minister sing gi sothar ba sing gi tengbang aina CMST kana sigi policy si yam phazai haitare akhoi yamna nanba mamang da so am fo po thokitri ba stat policy am khak ne disabled sing da 1500 rupees per month adu masigi akhoi gi keno se magi eligibility criteria se kitang slight negotiable oiragadi am nuai adoni adu masi se koi slight negotiable oidabani ne am strict oina phazana government na social welfare department na fazana na rules yam fazana same ya haitare aduna dugi damak yam thagalen different project policy me am mai ko gi damak tawbi du damak yam thagali but tabu ekoina ekoi appeal di ekoi gi request di government ekoina hining muse atai ke rim tanatiu ekoi gi oiba disability gi oiba separate directorate ama thambi ba haitare to concern only disabled persons in the state masigi maram ni kai gino ha ba kan se koi 2001 ge census ta koi se in akoi ki state la me but disabled population se around about 20000 kaktne 20000 kaktne 2001 the land census and then 2011 ge census study it resulted into 54000 the chung ne koi harau jaba na te ko khunai si the chung khalai we reason se aphoba gi khudam na te aphoba disability yang khalapa haiba se khunai si aphoba gi khudam suna na te ba akoi khunai se kadai da no ma soire haiba se masigi population sin adum tai ne ba and then 2021 gi census study compulsory akoi se 1 lakh near 1 lakh the lay ne ngasai gi 2011 1 de gi 11 phaw gi chongi ba magi percentage si de lakh target di we are near to 1 lakh ta akoi adwai da akoi lay ne aduna si leitana ba kedo gada ge have consider early intervention na traga early detection si yam important no si matang da ni health department gi mathok yam na lei rise health department gi mathok yam na lei kai no have consider ma koina early detection pregnancy matam da yam phasana treatment to ba aduga ekoi gi parents or ka tori ba family palaka tori bi chin now sing na so yam na understand to bi ba ma changye ngasai gi matam chana doctor na pi ri ba prescription se khona loina follow to bi ba hai tare during the time of pregnancy de ki horaga and then state na so early intervention gi tongan ba policy ama sembi ga da bane state ki oiba tongan ba policy ama laifam to and then state ki oiba na traga su masi se khoina RPWD Act 2016 na male masi se Rights of Persons with Disability Act 2016
masi ma government na full implement tawiro ba state ki gazette notification hapiro ba masi ki RR sembiro ba state ki rules and regulations sembiro full swing tawhalo and then akhoi ki tongan ba akhoi ki disability department hai tar dibyangjan department ga hai ko masi se atopa state su lai khre ba Mumbai da lai khre and merely it will establish in Assam also Assam de su hang ga dore masi sina only disabled people concerned tor ka dori ne adi target di akhoi ki na social welfare na pai ri ba si de akhoi old age ki su adigi angang angalwadi ki su loina pai ga lai ba department amakhak ne ba moi su thabak yam jaba department amakhak ne ado akhoi na sai ki disability se khaidora ga thamba target di na sai ki department ama lai target di akhoi na department na they will concern what is the requirement of disabled people in the state loi khangani loi khangani education ki matang da health ki matang da makoi ki welfare schemes ki matang da adigi livelihood ki matang da adigi social participation ki matang da economic influence matang da loi na khoi se active oina nga sa department ama Manipur sida proper setup to ngam batargadi akhoi ki punsi se nga se akhoi na piriba contribution hai tare ko contribution se yam wang khalakani matam aduda many MS from disabled population मैम लाकनी अदिगी many the IS officers मैम हम लाकनी ने खाली अकोई disabled मर्क तक किसु याम फा लेबाक सिगी लन नोई बिया बा लमदम सिगी लन नोई बिया बा मी मैम हम पुथोरो पुंगम गनी है ने खाली याम नुंगाई जे हजियो सिंग मक्सु लन ngakani ju haizagi leibak sigi ko yam nungai taza matam da khogi gyan loksing oiba ya ba adugum wahai wata me am khak tabiri takpiri haba tare budinandana masi makso khogi impact TV na thom oina oizara kan da khogi mari leina ba singina kong yo honje bu sungam jage budinanda wari sanning budi me am khak leile ha tare budinanda wari sana ba su penje de haba tare asugum so yam no mal yam no wahai wata me am se phongdok pere ba su yam nungai je adubu khogi Khangminashi Manipur gi thoramsna kakna matam oibani ichide naw se kuine pukmen pawmen na bagi tanja ri fangje roidori haba tare loshilak pasida akoina budinanda dagi tazaning ho buse budinanda hoi budinanda di hozik mapan tholok to an ba achievement to an field me am khak lebiri lobiri haba tare hozik adubu akoina sum yeng matam da hozik miyoi kharadi haba tare behind the closed door mayum na shu thamjen biba adumba awareness what pana oraga so behind the closed door a differently able person ne har kanda yum gi marung da dum namjelaga thambiba abadi daylight ka se udaba adugumba magi talent so han to bungam jedaba adugumba miyo mi ama khak so khoi gi Manipur se leitaba nate leiri ne ba sigi mayam sida khoi gi ray of hope ama katang pibiramo wai ki dum phungdok piram nungsi jarbo khoi gi Manipur sida iram da masida laiminari ba ai oinari imung manu haizage ko disabled imung manu maram ni ke gi na ha kan sida akhoi se tongan ba ima gi tongan ba ipa gi macha hoi jaraga so akhoi se emotionally di loi family members so because we all experience our difficulties akhoi gi nuai to me ham sing se akhoi loi na khangne ba without akhoi gi words ta khangne ba akhoi words ai express taw de so disabled amagi feelings se experience se akhoi na loi na phaw ngamme adum adu kan de akhoi se automatically we become an emotional family dum oide ba akhoi se adu kan da nasai aina makoi singda advice na te request ni ai gi de makoi da advice pi na mo yengon su kem ta leite do ai de request ni whether na koi na follow to gira to it's up to you but to ai gi pun si di khungang da chawrak pa lai ra bai mai pa na orphan home da thamak pa adigi class 11 12 ta nganu loiraga ai gi pun si lelak pani aduga chana na ba chara hen ba gi pun si disabled amada hojik nuai da bagi punsi loina phawraga mi amada phawriba experience kodima loina ai should loina phawraga dumaina lakhiba punsi ama khakni aduna ngasi makso koina nungai ba punsi de hingba nate adugo tawu being a human oi targadi at least you need to contribute something for your society nangi khunai gi damak nang asagi naten not only for you nangi nasagi shiaurani diga plus ai gi men human kind oijabagi ai isa mioi ba ma oijabagi ai gi contribution ama khunai da thamam mai tar I think this is much important si yamna maru oiba mi amoina po targadi khunai sida ai lairami ko ai po mi ko haibagi example ama thamam ba se masina maru oibra haina khalli adu irrespective of focusing on my difficulties
mina dom hai angonda kamai hai ge kan budi you nang say disabled persons ni and you also having a lot of issues, lot of problems. Why you are going to solve others problems? I'm moina angonda dum hai ko masi comments ni angonda pirak aina kai ha kai consider makoi khudimaki aina answer pi base no aigi problem daina focus to lay targeti why should aina mi gi damak atopa disabled people remaining other disabled gi damai ki dong ngam daina ngamaroi ba aigi problem daina focus to the bai se ai problem overcome to robani overcome to robani na aina mi amada overcome to na ki process to dum tak ngam gani aina hai adumna adom phamungda adom awa du khatang ningsinga leibing mohota kaidogada ke ha consider there are a lot of people nangonda ke na wa nangonda ke na sonba mi mayam ama hinga le adu mayam hinga le mayam adu mayam du ke I should overcome to ga I say sign out to ni ha ke asama leifam thoyel akoi disabled ichin in housing aduna nangi thongjil da nangi thongban da natraga nangi phamang da haitare kanam atana lepaga nangonda wahi phajaba natraga nangi punsi nang sumini haiba kanam la we kamakanda la ka da gi hai kan say when you did something ka ai khoi na kari ngom khara tor kan sida people ne accept tor to ne aina famung da lai target nobody is not here to accept me on my bad ai famung da kanam ta na you accept to bina ba changa we first nangi capacity to ai uthok pa changi ku uthok ke hai target samasa leibom chang samasa lega social inclusion or wom changi nang na san hona jar ka da bani adu de adu dagi hona nang bu chingkhat piyo haibadi kanam thana chingkhat loy aduna ai koi disabled persons isa na thokla ga isa na khunai si chanari bse yenga ga khanga ga adu ai koi gi punsi se adu de sembala ka da bani kanam ta na yu phong de hodu piraga ai seman na bal sunak lak pi roy it's up to you may have accept to the moi accept to the moi gi makha phone mani but this is universal acceptance ne this is a fact achum madu de senior yam no ngai jing budi ngak tang wari sana ba phong jaba sai ba tar not only achievement me am slow we na tana ko gi lei ba kilan na makha koi bus na tana ha tar ko budi je ngak tang ko ne wari sana ma tam sida budi dagi hoji emit to bi re positivity positive energy si da ha tar akhoi da silo ne mak phause ha tar plus akhoi ngasi thoram si bu yeng bi ri ba ko gi chi now sing da silo ne mak phau fangani amasung ko gi differently able person ko bi mi mayam sing da mak tadi ka he na so ko gi budi gi wahai wata mayam sna ha tar kairak thabira kanda anu punsi ma hinga mak hingnabagi adugumba kai tare motivation do koina fangam gadaba made thank you so much Budi once again for your time thank you so much anu mai Budi machine impact tv na paring na sandok chari ba Khangminashi Manipur gi ngasige episode mathangi episode ta muk anogo personality muk pudna miyam da wari liza ki ge impact tv book meeting ta review